Tina, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Pak Imang, tabe kepita cedi. Bos, ya tuh cedi. Tebak ganda play, aja setengah Pak Imang. Iya nak. Setengah kaca nih, kudin di mana? Pada amas mulai papur ya. Pernah aja gitu. Iya bos. Aja na presi minder di nak. Wajar lah. Wah, iya Pak Imang. Tapi sisa lupa seliaman ikut silolo gardu. Salah iya penoy, malah harus tengah. Pak Imang, nareku mau pawada kilo ke di pengalita, aja mana kasih tasang ilomin. Apa aku tuh sugi mau paker, mengata tersinggung itu. Iya Pak Imang. Pada nih lawan cerita anak bosku ye. Wah, itu malah. Jadi itu mujar tersinggung. Dia itu lo dia sesugi, namun si kopor doiku. Agak tominya doi ye. Dia itu ditimate. Atau ya bos. Udah gembal ulung enak. Kurang nih Pak Imang. Penuh doi dalam aku pro. Pak Imang, jangan minta ada kepada tangan. Dih, lu tua sama Cilampa. Namonai. Namonai. Wah, jangan muter Pak Imang. Tanyakan tupat-tuparu. Tatang ketawamu. Namonai jadi kumpas piri koper. Oh, bentar cerita ke Pak Imang. Sedangkan malah dia berani tar jadi diwirin ke koper. Iya, betul di koper nak. Wah, itu Pak Imang. Itu udah si maka dia tuh kemakatan nih doi liwa ya gasi bembe jarina. Mbak pamasino pangalata lah. Ya dia itu sedih. Malah mi hama dah. Bos, kulit di rumah tuh rampok ki. Tapi ya deh Pak Imang. Kena rampok sekali lek tahu ya deh. Ya. Dale, nasi hero perampok ya. Tanya dale tak. Oh, iya nak. Ambonai. Ma! Mak, Dewi ngerang ada mu burka maka deh. Ih, kau ambone, usah sale ku jaji aku deh, gak bisa setuju aku. Liwa aku tumu, Andre tidak soleh bangun jama. Iya nah. Dampang kapanya rawat pelu ajaku. Ini ruang kedua mak. Jadi umpak kuliah nggak ada umur lo kuliah, nama. Mengatamu lebar tu micu. Menang kena. Mendece ni kena masalahmu. Mendece nak tu mak. Anak boleh nak balur luangnya. Nalin nambah, ye kepak. Jadi kubur. Oh, asal lo kimen reta nama raja. Lo kini saya baca di terminal le, aku tanah. Sepetong ke kapal lu tuh baca lo berangka. Aceh ni kero, jadi baru mendaftar. Nak loki menre na. Na turun mani pamekai. Na idi na pura tampar saja de topa. Boleh po ma, napa bersanji. Tapa pak kulawi to na, padi puto nang kumpak kulawi ka. Agak malar nak. Aduh, Pak Imang. Ambonai. Dewi wedi menre tu acara leta. Angka paklotar dah cueri. Marisa betul memang kok mak. Pana mungkin kalau lagi main reta nama raja, merejito. Lo apa asal pedain supirin kapal lu tuh? Makan kapal leceh dulu ngakam aku, pak leceh mundur kasih talu ameng. Hai. Kalau kau penre kasih co. Lama kau tinggal nama tuna. Laba ni. Ma, nama wek tanya waktu jemaah haji. Ma tu bisa pidangan kau tahu ya rodo. Ngarek kuno di memang kuna pa lolos main reta nama raja YCD. Endre noma, kunek nur dia mata aja. Turun ni matu pamakai jemaah haji Aceh ni turun. Nama mondor kisi tahu. Ya apa mau kesol kiki. Tanya ganda mak capu ama matu ya redoi. Jadi amita. Iku boleh bawa lah urusan lah. Pak Komandan ngampe wasa jeriku. Nah, giswe nang kiklo mampe. Nang ke muka. Iku mak kita semberat dulu mak kedoling.
Iya calon laki. Itu kamu dapat. Itu kah apa sepuluh? Kita itu ada selera minggu damping nih. Mana kita mas suara apa kamu dulu. Ambo naik. Mas rumah di mana kita? Iya, was turun mau 5 anak ko, pamakai damu ko matu. Ambonay, padece ni, nalupa mana nito merekina. Mana kamu di cema ako? Puro balu ya roda ula wawite. Nalupa mana kawas sa patuju ko. Wih. Makanya mi makanya kan dikidal ya so. Wajahnya kamu pa benar di. Wih, tunggu masing itu, senior. Lo kemana tuh dah ko ye? Oh manteri. Jasi mang kagak. Agak sih kak. Nama kita mana ke Cina ye? Pak Imang, tebura mana ko pero ya pampaya. Lo sekarang memang. Malah bawa ni si Sintukina. Wah, cak bulu kegi mah tuh apa kerupai masih mula-mula ngaleta. Minum kita senang, ini sepunana. Ambo nih, bagi nih pele, aku beli tajang. Ih, salah nih ya, pasti nggak lampuku. Senior, ngerangi air saku. Ero. Wah, giswe neng kia lompa aja tanda nak matu dia ngerang nak. Ya kenapa nanya kamu? Aku pengen return ke abang Mekah supaya gimana nih? Lah, lo kemita modelnya itu padi, kemana ker? Hih, telo kasih sadai ko malah. Liseng nih bos. Akan disukai ya malai. Dia pernah kulat tuh gitu. Iyo, cuma punya tuh pas lo tak ke. Oh, bapakku ke Pak Bos sih. Topo-topo din terjadi mega kosong gitu nih sih. Oh, Ganda itu toh? kualitas CD ini pelajaran di tempat di. Apa mulai tegi bos? Iglo doli pa mula karo. Ya tuh, si seding ikutun di malah. Panang mau apa karo ya tunggu suruh pikri. Ikan we mita karo. Tete pepedi di tetap pana. Yarna mau lipa mulang. Kimi. Saka lo kumai. Saka, lo kata naiko. Aga mo chinay mako ko eh. Jadi pemulip pamukai. Anu ambone. Ala, Pak Guru. Terima kasih, Puang. Ro. Terima kasih, Puang. Iku silo doli karo bos. Maku tanah mo bondi malah. Ita ni karo, iga mapa kasi bobot apa ni nor si moli yolo. Pas apa? Ini sih. Iya sih. Wih, gimana sabse? Mana kasih mana kerawah? Ini sapi seng, upana sami bawang, kamu kali nomo tu dia. Ya. Kalau kau sepap bini ko, ikut dia play nomu, darat nomo li, supaya dia maparin aja. Iku sabse. Kau linong ka? Tapi kau dia mau tepung cik sige. Salah saya aku selalu nih. Pas apa? Domo pa. Lo kena cerita. Pakai mati tuh Isapu, sapu sana matu neken. Memang malah. Paling tu si Maria kak. Malah, pani gati do ye, mede gati, kena metu. Jatuh sedikit dia kena toko. Salah udah lagi bos. 10. Kayak mas apa?
Si banyak nah. Iku malah dito. Be, Tuh. Abinan gati sa bisa. Barang kena misakan lah. Iku pas 10 tak juta. Masap sih sakit punan. iga sila doli ka bos. Pak Komandan saya jelo muli ker. Ngelales di kolina di patah aja. Nolo ketugas. Hehehe. Aku siri-siri ini dia berita pesanmu. Iya dikodoi apa ada motor center arobat terem malu amat tumatan na. Kami Pak Komandan, ini sih. Pak Komandan. Angka daw yelo laki. Aja tasang ni makada yenye de doi sogo kadi. Baja sengadi Pak Komandan ya kung kesalaku. Tika motoka. Aja tingrai makada ambo ne purka naladoi. De salah gitu. Pak tugas tamat to Pak Komandan. Bambo nai, nama tu sila lawan mereka dui. Asal engkau salam, tak kuti ke makokot. Ah, ya biasa profesional. Tapi jadi ne juta pele tali di deh. Bangka matu yoga jita ulang-ulang di tataja. Mata tangai. Di tas si cocoki. Tapawi ke di si cocoki. Bambo nai, ngeloni Terima kasih. Pak Komandan. Tas ya biasa teliangnya robat tembak tak. Pembagian rambo nai pelkantero Tahu suka kasih Pak Komandan. Kun udah ngilo kau sembel di tace di kumala. Lewat di bansai kemana ti bapak kero. Apalagi setengah-setengah mana ngotakmu. Cetek malah. Andai kalau mau Pak Komandan. Tace di tak pesai mau musuh-musuh juga di kampung. Iya ngare dulu mah. Aku kira selingkuh. Mana ke warna kudara doi wiku tuh Pak Komandan. Nir susah deh. Warna celak tanah warna gau. Iya, jadi baju. Wah, bisa niru stang. Cede bade rengi. Papur biasa mah madu tambone dia tangke. Oh, itu Pak Kutumbe. Jadi sila doli ker bos. Iku ni saya minta ker malah. Tete po petang. Abah, ini sih. Ayo nai, kedi kopi. Ai, ku pamantri. Iku pa imade mo gawa sama tamu ko jok ko. Engkau mah takku Pak Mantri, tapi ambonnya utang nga. Bago ku pamantri, kecil ada. Batu, oke. Jemput itu make Pak Komandan nih. Persoalan dulu ih. Engkau na taruh pun tahu ih. Bago tama ka mo po. Pak Menteri. Guru-guru Pak Mantri he. Lo mewah Pak Mantri. Pak Komandan tolong aku. Di watung ke kesini he. Coba watung ka. Hei. Ah, gila wanu. Ya. Mesti jago malah. Saya ki, temun rigo. Menurut apa aku? Cocok ni aku mau rupai mah. Pasai-pasai jempol lalangi. Hah? Dewa di apa rambo nai? Dewa di apa sejagur tuh Dok ni kerapa mah? Tahun nak kamu kopi tu. Cantik ini. Tentu aku ya. 10 juta mali ko. Makan kawin na 10 bos. Pabaku. Dito na si jago rumah lah. Hindi ka si jago din retambay ngai. Yo tambah ni 5 juta. Aja na. Ni tarong ko rin. Manang kasi rula. Ikut cakin kini mau pemit makun rai. Abi nama ko sepe mo. Ma, pesan ni. Pesan lain makatan ni. Pesan mabi ni. Namo sige ma. Cediran nuku ya ko sion roko, pituran nuku ya ko masarako. Tay ambonay, mau mu cecelade ka. Namangidan yang makmu. Macawe ni tungkan rimu. Bos longkan Rina. Ma. Mangida ki. Iyo na, mangidat ka. Alah, naciliaki itu. Wasa pula memang aku biasa. Jemu pula bapak mantri mak deke dia mak aku. Nalasui ka apa bos? Pai di kutanga sumasumi sole.
Iya, Bedi. Pak Batina masa di sini jago kuan nih dia turun kedang kelingi ke kurang jangi. Woi, Ambonai, mai tu. Lo mau kegerap laki atau demi lo? Pak dia pesan di dia mutak pesak. Malau liner Rustang. Rustang, mau kena mai? Woi, cukup tu dang. Lagi stop nak bagi aku lo malah. Nak kamu tu matu dibagi aku. Bola kecil. Saya Malik, 5 juta. Iya. Terima kasih, Pak. Hei. Tambah 5 juta. Bah, lo kak tu pangambo. Bukan aku. Kamu tahu bisa macam apa lah kau di kampung. Apa lo agak? Mati matamku, lewas seru pulau Iwasu. Oh, bah. Dia lihat itu. Lo tu saya kalau mau jarak, dia boleh jam ya cuman itu. Lo kau dosa. Dulu ini. Jangan. Oh, Polisi gitu. Arjanda ya. Dahlia. Aro. Kamu tu pergi rami. Terus kejelas tu tadi bapak. Tuh, pakai ngerak 10 juta. Dewe lo. Kalau mana ku mereka di kopare? Ilmu apa? Dia pergi pindah tak perlu kan apa capur cicu. Maka tuh. Lah naga tim itu aku. Menang kecil lampa bawang. Lo kecipa malah, utambangan ku 2 juta. Mencipo tau kau pak generan 10. Cok. Mah aku dah lihat aku tamu. Aro derus talo dicipoi. Misir untuk mana ni orang isi padui. Jangan lo kena main dek aku malah. Dahlia. Mari sini molli. Kayak dari mal 5 juta ya. Jadi mencipo kak. Lepas kena apa seni ore. Cila, aku ni tiap aku tu makun re. Muka si angkat kat dia terdui 5 juta nampak lepas. Cok ni. Codok ladek kowe. Iya, dia pegaga. Pak emangnya 5 juta. Jelong lili kopi itu. Naksi 10 juta. Ya tuh, udah aku sampai. Nah, masih 1 nak. Jolo kayo. Alah, mati nih. Tadi neduiku. Jadi tu pai mah. Ada cing teruna. Astaga, Pak Imang. Teko mal do mega Pak Imang. Nakobi mang balu. Mola ngalemu di koporo eh. Mangga pa guru kana pamajeputoy, jadi jeputok ka. Ade no. Jadi tu Bang Maliko, dia bonusmu. Liso mana no? Pak Permana tu Pak kita awan. Ambonai, dia tahu aku ya nak. Bang, kemak. Kepidi di boleh dibagi. Betul liso na. Tani malah. Kau kemana liso? Mak, kita alih dia 15 juta. Makasih nak. Ikon di malah kita wang 20 juta. Jadi bos yang tua tak. Jadi bisa makan di siaga tua aku iya. Dewe bos, waktu na bawang.
Kasih apa tuh, may katawatan na iya. Tatak ato may puro. Iyo, pacewe si pramal lah, saya ketawa mo. Oh, guys, padahal mengimpur. Ira mega nama, tapi ini mega tahu aku nama lah. Payah tuh, masih nalalangin na urun tuh ira ulawangnya. Tapi bos, mana na lah to ku. Malah, jangan si rampe-rampe lah tuh mo. Pak Bendeng itu mau pilih tong, paling mah kedai yang bawa naik. Alam mana nih tiado ye, jangan gak mulai malah. Pak mau kutu tuh suruh. Burka ke tulu. Suruh lo kembali nomor, cuman ini joka. Lah balik ko to. Pala to ku ya, din ang kanali nomor. Iyo malla. Iko ang bawa agmis na to malla. Nadi magkabusir unto. Mak, ku ingrang toko dulu ku. Burka na patin rela to na malah. Natali milik na mataku. Maka day, yang bawa nih. Ikut tuh misama nang ini mako kuan rimu, pak ikut tuh si pas sampai tuh matua. Agar tiga mende malah, jema beli. Manang kilo magriti. Nabuta. Tapi ingkar ramal isa di ngana deh. Ini ya agak. Kebaba di urina. Kau rin deh wisang ni. Pali na kuwitay. Iya mo nay. Pajay si makara-kara cerita ka to. Cina play, dia alam tapu. Mai terong ka play doiku. Pecing terono isa tu bilangan aku tuh. Lo kuma belanja doi mutu nu pake. Kalau abin yang itu doi. Iya si Cok, kalau kemana doi to umpake. Ma, tarong ato na play do iku. Iya na. Doi naman lama ya apa terongannya? Manang ka bos. Malah. Nah ya mikte ko, ya tung ko. Jadi ano ditaruh doi mo. Ya kalau kuma belanja lo bani doi ko dia. Lagi kum bebe ko. Kalau kuma belanja, dia tak mau disasu. Rilem, situngan na. Iku wadik terong adoy na mala. Ajak na iye. Payin na dapi na perampok Pak Menteri, agak sih mana monri ko kunyi di. Ini kurang siri. Selalu mau aku na dene dipuji. Kamu ketemu timu kok. Ini mas dia mesti puji. Kali mo tutuma mo. Saya aku dina. Ko jaji ko matu ko de chomi tatajang. Jadi itu dipuji ambone, iku sih disayang. Ku pecok to. Ini dong apa? Ano pecuan rin na? Tanya ya gak malah. Iya Pak Menteri, dia meten kepuji si Pak Ana. Agak sih itu. Si peruka sih seding. Aye, ambo na Pak Mandang. Misan itu ke dibolay. Keluarga berantakan. Kontak terus. Oh, persoalan keluarga. Koyak ya tuh deh oleh teman-teman. Anu aseng, lo nama Sima. Lo nalis kampung Pak siang ngesonde na kuata ma di kantor. Maka pre Pak Komandang, usur ambo na mantaraki. Jangan ruleng. Kamu anggota jempu kak. Apalagi yang kata dah lihat oleh pawala. Oh, iya Pak Komandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mandang. Bos, kan udah doim ku tuh 5 juta. Bos kemari. Lo kamu lamu pida. Agak sih malah pala ini di tempat si Onro. Itu kan namu kro. Iya tapi lo kan channel tuh kasih lisu pemu. Agak sih malah sih sudah dong orang lagi ketemu Rani harus puji lagi itu. Itu tuh. Tanya Pak Mandang. Pak Komandang, tayo do'y talangin mo pida. Jangan apa malah. Udah dia ke perilokku, mitenu takut, tapi minta kasih di palsu aku. Agar dia Rustang. Kan mitenu wase ngaleku si wong kesoki ko, mita to ni si Chandri. Darabi ni kaput tuku merilau. Agar dia Rustang. Ko wending ni lo kawasa cipu ko, kono ramuka. Sing itu datang. Dia nawad diwe dia Rustang, beda di pura kawin. Wah, dito tuh kapan nama gagada dia
Pak biasa ku masuk sama patroli. Kamu turun tuh terus cewek. Si Cipo mo to. Awa dewe lo de Rustang. Kalau ke pura pikawing. Nah ikut jauh matu. Ya sedih kong keluar na din lo. Ala ka plebe yang ada ku tuh. Ku di di Cipo. Agak kue lo mo Cipo. Biasa na tuh dah liya bangin na. Dewe lo ya de Rustang. Kalau aku dah suliku na. Yo, na tuh play aga. Pa ya dia tuh meriri. Aku pedem no. Silo to kana atro. Pokoknya tete gemon retap peti buku. Kurumon rumah rica. Senior, tama kere manre, balik pa kepala. Iko, lo kebetul nama liang pisling. Pade itu luta wiwan ni. Magi ko itu senior. Nolik bal ko manre. Asli udah lagi kebedak tu. Agak ka senior ni. Iko, mata mah. Imo ni punya cidak dia. Napa ni wan di lo kasih poin na lo. Takut kenal sudah hitang. Weh senior telinga senior. Buruk ka senior. Weh, telinga senior. Adi ko Kira-kira kami tu Pak Mandang. Coba bisa senior, lok macipo. Dia ugar aku. Dia mati jaga pengertian mi. Kau macam sahabat. Minta itu ni lorong timuk lo. Kisko gor belesi. Bajai. Bisa to ni mukro ko senior. Gara-gara dia jaji macipo, lo kita tampuno ka. Kau tahu no? Ini smart balik. Mana kilo yang pedih. Tapi deh Pak Komandang, sempalo ngopi, pada yang radio siap. Oh, ini saka Pak Mandang. Kalau ada pres jaga saka. Cuma lakukan terus. Sudah. Wah, ada Pak Mandang. Pas jangka sedikit kecuali dia boleh selesai. Terus kamu butuh baru. Gitu nih ruang ke dapat Sony. Dah lihat. Tulis di kampung. De Rustang ni sudah pelai ya na. Si padu ko balo liso. Natang bani ni. Panigan na. Lepang amuk matu dia letabut. De Rustang. Ya tu iko silo ko mapikir salah. Iyo. Iya nana iya. Itu tau murah kalita. Pak Mandang pedih pa. Dah lihat, lo kan mai. Tulis sana. Oh, dah lihat den cocok. Oh, buat den cocok. Nak video jangka nasilen boleh. Sekitar kita ni jari ni. Kami mau kiko. Di sini di Pak Mandang. Pesen mah benilai na. Bener kalau kamu bani de Rustang macam apa pun boleh. Pede, ya apa pidangi makin bineku ya lo kan mai. Gani jama siapa kerok? Siapa? Hai Pak Mang. Loh, si macodot tu siapa? Mabu ko tak anra TPS tu TPS lu pipi. Nadi baja maco do tu. Mak buka usaha. Pasadin kana doiku. Usaha, kalau nak busa apa kerok dah. Kau cuma mistake. Usaha, belum mabu siapa? Pak Imang. Iya nih usaha. Makura modalana, asos pemasukanna. Iyo, usaha ke siapa? Lo ka maka dah magade-gade ko macika tak? Lo ka maka dah ko mati pa bang? Di kamu sih namu? Duit Pak Imang. Oke. Aro, macam mau baca deh. Mana kau untuk jambang mabu siapa? Magi aku jam-jam wabu Pak Imang. Menunggu Pak. Sanen kedua iku baru wabu ko ih. Aku makan lagi Kak. Cenyewi agan na siapa? Engkau makasih mandre matu di waruku. Na sementar jam batu di numu mabau letu tu kerodo. Ya isaku ya itu. Ya mamu jam batu jam aku. Kok berpari kilo mandre, berpari kilo masa Pak doi. Yang penting siapa? Dia setujui. Bongkar tu. Pak Imang, dia musukru. Kong kematu topur jamba ku pasti melupu sih deh. Kok dini lo kemandre koro? Di warungmu. Cenya masalahnya tu siapa? Kebon na. Yang penting bongkar tu. Pak Imang, mau yang mencela ada. Nah ya tani usai mama to. Kira-kira nggak lupa deh mbak sisar matu kro. Dolor sumpamu. Itu saya belanor nih.
Gitu mata iya. Yang penting sepe dewe lo misengi harus mau bongkar ya deh. Kalau dia lo bongkar, bongkar ruku. Mapikat tu mi temece mapak koi. Iya. Memang. Magi. Mai pa emang. Mau cerita ingat. Macam tu siapa? Iya dia lo mabalu koi ye. Macam raka kebong-kebong. Pai mang, tamak sisa dulu pula. Sini tamak selalu makan bokor dah. Kah? Si mana nak beli cakap apa? Dia tamak dia. Itu kena nampak pecah lagi mantai. Bakar di siapa? Mucalah kadi. Mau busuk ko mati, mau busuk ko. Wei, mari mali pak kamu. Siapa? Masa coka mucalah ka. De, asa dempu lecek mu je de. Utunu ma tutunui. Meu mau opi. Siapa kesini? Wei, siapa wei? Aku weh, mucalah ka apa de suka sini. Wei, awe pergi. Awe. Apa tu nak boleh tu siapa? Pedangin nak kau kejam batu tarung pacin nak. Tarung tolong. Pergi. Kau semua tahu kita cala ni. Wah, betul mata sandingan Riku ya ye. Malah. Di penomor kota pelantang. Gede nama rota, nama bungkai. Buat dini dah ke buras sertifikat tanah ni. Iyo, tak yang be mutu jangi lo bisa itu muter roy deh na. Lebih meli baru Mentah-mentah ni gede ini ker. Tak kelupa ni. Ringerak kombe. Kalau tas tibo tu asal lo na tu. Malah tasibo muasa. Namu kepala kata penyunyu, dia tu nama gaga. Dia pergi kaki dua orang peraku ir di lalu. Kau tahu nanti gati muter roy. Kalau kamu masuk. Lo joka. Lo kak saya masuk kun rau joko-joko di kampung ni. Sepetong kena dar koordinator ala. Ya pemina jay. Lo malam aku rekoi di kampung ni. Ya sangat soni koi dia pegangan ke diita. Malah dia mengerapa pesan natero lo tak. Maka dia asal ke kampung na cokori betata. Pasti kebunga di sana. Igi semua keda salah ke tu. Paya wiseng kong ke kampung na cokori betata. Berarti ke perinuna. Hah? Taruh apa sih? Betul nih teman Troy. Kamu di lalu, ketua Juli aku dia liri, buat tu. Mak, masuk kaple dulu na si lombo nih. Dewi mah aku malah Dewi kan sedih. Jadi bos, makin remupi. Bos, dia kira magagas pada doi abas lo yang mak di boleh. Pesan ni malah lo dia lagi. Tak kemat tampu tun. Saya sebagai Kepala Lingkungan Selekoi dengan ini menyatakan pos perbatasan hari ini saya buka dengan resmi. Percaya jam mana? Aja musembara kita tahu di kampung. Siap, Pak Kepala. Kong kambulas terutama jum tahangi pada pola pokok tu. Siap, Pak Kepala. CDP kongka pabulu balo tama jumlah langi pada tumpakan ratu di kampung Mana selada itu Pak Kepala. Ia tu dia metua dia ditahan. Paya penasi Pak Andre kong kebalena. Mau saya disaka. Cocok senior.
Bagus. Apa mulut mako kau den semua di bola? Hah? Melebok itu saka. Dia gini pelalo mondro. Konombe kau nyamodro. Pak Cona di pondok di bola. Pak biasa beretasi bang ya. Wandri museso. Sama koko. Semua muka. Kita terlubang ya dan kena. Iko cara. Dia pompa aja malis di suringnya. Nak aku macin rokok. Jauh kasih dimbe. Semua patopo uri mana? Iko siri-siri dia. Aku ditagi tiwi lo ke di kampung itu. Pak ya dia kepumpa aja mata. Aku mau panguring. Sedih nggak aja kok. Bisa mau tu boleh alem. Orang boleh lisu. Pak Kepala, angka mau kompor di laleng. Dia kagak. Ure bawa. Kau boleh cerah nama tu kemelupu ki. Andro mata ni tu. Ini agak candrimu. Betul ni tu bondro. Para ke bola mondro. Masa kita di tofa botingnya. Derustang. Jenuh melo dola ada gitu. Berjawit tak. Kini ratu pak kepala medek mana nak tu lili. Papa adik sedih miong ini sombongan Andre. Mague, dia ursui. Dia gis ku boleh. Mangongon di teman nuim terdeto. Boleh kak meli ulawan. Dia ku malah doi. Ada doni doi 10 juta. Senior, apa deh mu nak belancang? Jadi dia apa sesa? Dega agak pecah di setel wali. Angka cicina, angka potona, angka rantena. Wih, capu bagi saka. Pada tengah ni semua taruh doi. No pada bulu capu tu apa kie. Lo tengah nanu nuntara polongan nanai. Jana we muter derustang. Pe ulawa matawali, deton lan risala. Nek wasingi ko mo tawe maka dah. Maka daripada punga doi mo derustang. Masuru ka magati. Nalar tak lo ki diulaweng gitu. Ade tengah capu. We derustang, jana mu pikiri do papenreku. Lema to tu dalek na. Weh saka, coba tu macam cerita dahlia. Si makan dah weh nyama putunya wana rustang. Iyo menyama mita dan kemita tapu sulung kita pelengeng kita punyunyu sinjom. Derustang, pajana masulawiti ke tu. Majala ada wita. Kau macam kau usale ke tu. Yalah anu bisa leka, pa mengati. Tu matu lompung no kak. Cocok ni amma ko na pale. Bayar depa penre purna siat romaku. Maka dah siaga doa ini rotasi korotone jaji. Pamelembu, nepur kama cerita mau makan dia 50 juta dia lo storo. Saka capu tega kayaknya. Agak minum nak kopi? Iko Pak Ima. Masa tu sugi mau pindah kopi. Jus durian saya membura kagak. Oh, diwa beli jus durian nak, pacinya pawetun nak. Ketole mah belum apa maki. Oh dia nak, mah belum mah buku kak. Tapi engkau tu balu tole mah pepak. Demet tu mulai megati sugi Pak Ima. Lain apa tole masih buku gati keroy. Bos, aja nih tole mah buku meli. Cering-cering nedoye. Tole mah pepak noli. Dah dong. Malah doi di timate. Apa lancem memang no, saking kana doi. Macam tu iko. Bali doi iko simpah capur. Pada ini iko masuk taris dia mah. Malah. Neng nyoba lance doi mu, iko mato. Masih bawa aku mi itu ke den moto le. Iyo, tole mah pepak na play meli. Pai mang, tole tak play dua papa. Tak micei dari ki. Oh iya nak.
Pak tak sambil makojo ko pa mo kadirap liali. Dari mo pala mo pakai. Kena. Lari kenge. Wajah ni plena hi. Canido ni wasa jolo pa imang. Ada secenido. Cata ni dolo paimang. Dia lo mapindra, selalu mau buka warung. Idi pa imang ya kalau kakak kunye de. Manca ji mula balu tutu ka seding. Deme tu gapa ngalilai mu senga dinia. Dia gaga, makurang mau pamisa kama balu-balu. Wajah ni hati. Idi gawe doi becu pa imang. Doi celah mana kui. Usa supo. Iya bos. Wajah ni we, pang kamu doi. Iyo. Di Mesiri. Risak gue sedih kutele ma papa delinda doi celah. Itu pa imang. Patah pulih mali sana. Pak sepotong dalungin rekopimu. Oh. Jadi itu nagain rekam ke tempat imang? Atau ka alam na season ni pala jelo ye? Jadi dia windrang. Tapa malam di kabawang. Oh iya nak. Paimang dia udi. Dia sumpe mo. Masa di kulo pak mak majain re. Di mo to mak macarain re ko ye. Jadi makin repa imang. Berkas kopi jelo lah pa imang. Ay malo ka mali cabut-cabut tak. Iya nak. Sagro mali. Tolo. Jadi. Oh jadi nak. Cabo ni nak. Pak Imam, pakan na ka nomor 20 na. Wih, dale betul iko nak. Tole mo kena. Alangi bapak mula. Iya. Sana lidin renanai pa imang. Seseburu pia nak. Kau dah sedale di. Pakai tongli. Habis utang nga kak. Ang sepatu jumo. Aja mo li. Capu bado ye. Hei malah sila lo tak pura mali toli dua papa dua sebulin na to. Ya rona nai si sabu banali na si buku na kena na kolori te malah na nule mo pa ka kina yarna nai. Kalau mo mali Malah. Cocok tu nak sangat bonnet tu nak. Macam tu ye paimang. Paimang bali. Dia wak belen nak malah. Ang kesuan ni dia penali pakan ni. Homa. Iya itu imang. Yo. Gue sande ni matumbe doi kui pa imang. Mali na. Liwat dalik na tu ya pa imang. Kurang lebih untuk kepada dalik ko. Alino pala. Tasace di pa imang. Seburu pia nak. Tambah nak tambah cabui. Oh, lo pa imang ipi. Yan ko naman la. Cabu sih kau nak. Sepatu dalik mu. Jadi dulu. Wajah dulu nak. Wajah. Oh iya, dia itu gage. Apa jadi mali? Masalah nama lata kala ni teleng. Di masa bukan? Nah.
Sudi. Dia pesaga malah. Pak ikut lo malah ini. Kenapa ini gini macam ini? Lo cakap tu koi. Paling Apa dong doble ke macam mamu itu punya kampung Pak Ima. Sudi kah? Itu dia mau kik matu Pak Ima ke. Pak Imang, pinjam metor mah belum cabu-cabu iko. Pak Buntu betopi. Lurum. Hei, pedih betul bang. Pedih betul bang. Bos, ini peringeram weh. Masalah kiri lu lagi. Gue kasih Salma Kundra. Ya lagi bos, lo di bomba na. Gusto ina lo kro. Raya sunarapi tanggal aku malasa. Coba nih selo ko malasa bos. Nula dia na berangka. Coco ni Kundra. Gaji na Salma ngi ulang Iko mana terima Pa iko to situng kakak. Gaji aga bos. Haji semacam gaji. Patalumpul sedini kuat terima. Sabar ako Kundra. Pa italumpul lang ilabo Masih sa kilo marampo. Panon ramana negar doon teh. Takalaris sengeki. Bener bos. Sapan aja malenge. Ipajin madam po. Noni aga mata si. Pako cerana Kundra. Nadi utahaya di bombangi. Maka tuh Gondra, suruh mali ka. Ay bos, ku gondro ketertisi te. Pamalasay. Manang ka? Tepo lewe. Boleh ri jamba cede tampung nalisun mana nama lasay. Gusto isa mulok ka jamba cede yang tampung na misisa ko magkara. Ada mo makapediran. Pala aja ko gondrong. Liwa padi. Macodo-codo seding. Maplelin ro mo jamba. Tingin to ako bangin sa lompas Desa gondrong. Makadai na nai. Naga kae. Ujam maki bos, so makadaki malasa ka. Iya tapi iko timis sama aku tanah makadagamu mo padi. Takwa mo papada kage ceko luga mana nyi luga mana gati. Aja nih bos. Kasi sa pelulo na, jap yang pamperangan nyi. Magni, makan di rumah apa? Iya gondrong. Pada napa nih sedih mau padi pelajiku. Macodo-codo. Ai, tanya pamperangan kena ya deh. Termati, di balok di dotro Aku ceralo di dotro na digadoi. Los kenal tuh boy. Lo kau minum celengan masjid. Kecil bobo tu mana tu tapang. Iwi lo minum malah. Lo minta mas sumbang. Syukur haji ka sedih nala dali pong latal. Endi malah perlu misalnya. Ia tuduh tewi aku mas sumbangi. Nareku deh muruntu barakana di lino. Insya Allah muruntu dia sering. Nah ya tu orang perang mapunang yewe makokwe. Natanya yewe anu mana? Angkat tu hak nataweng, angkat tu tawa natayeng. Napa nih dia pegaga tu kasiasi, nataruh sumbang. Iya, dia betul gagal. Tapi nolak kepaya apa mula? Mana kira mo po? Tak keluar na anay. Iku kapata kalupa bos. Pamulir den di belancai. Latu ya dah sumbang Edu iku mana? Dia gagal doi mo cedi semu. Tapi iku mana tuh? Sedang mau malam-malam anak. Dia tuh galau wali ya. 47 aku bawang. Ya tuh ya rogelo mo iko bos. Pak maca ko 47 tuh Ada ni 47 lem. Tapi ya ro pikri ki bos. Ko tama kama tu suruga. Iko maga no. Jangan pikir kau yang di mana. 47 mata tu leku.
Lu mau petai ikut digandeng? Yang bonai, kamu pigau. Kebelak itu gondrong. Anu magur ka mereka bangun. Oh, tapi lolok kah? Napa masa diwita? Dia aga. Masuk ka ba cene-cene. Natanya meton na ko ni kampung monro. Ka ku rui kampung culi. Maga pelero, mas ni birai. Alasay. Akan nermati, tahu suruh lapor dokter ya di ada ina. Bos, Gondrong, ditanya kayak dulu. Pingsan nih. Saya pelabung tuh pinsang. Si buah aku minta. Itu resa nam. Kumalas kini dia adu. Ya kamu palaba ka tulung itu lah foto malah saya. Kira-kira si aga doi nak perluan ada troka. Doi ku situ lo nak berai. Oi, taruh kaca di siri ku di lona tahu ya. Dah kita angkat tu konya cicu. Jojo ni pala lang mo na. Kung ko yung dolo doratu ko to. Pinrena dolo. Ang kaudali ko aja ako. Mare-pare madam po ka. Jana minrengi. Pak tu pedi bangsa ni ko iseng. Tege toki kalau malah. Andre mulai silat de ko pesirapi. Wah, magigisa doang keling do yung tombo nay. Wah, ede to gondrong. Tapi namo to iko. Asal lo ko macukru. Wala toko. Pangalo ko pa kumalan nambo na. Kalau nalo ko di dokter Oke, 200 mah dokter ka. Ani 100 Asumbangan ni. Agur kumbe masih dekat. Pak ikut dia sedin yang kuang kalinya sama ditapu di masih. Makasih wa monai. Gue bos mau kogorai. Iya, sama-sama. Magang pulada ke mah motor bos. Lo kan kat me, lo kita tolong ni. Bos. Wah, dia melukat tolok kan biasa muka. Raka motor apa? Wah, ini kepada toko tadi. Kenapa tak balik? Baik tak balik lagi. Dia mau mati. Astagfirullah. Tak balik semalam. Bos. Kita sini dulu, bos. Wih, kesian Riku malah mati nih besok. Agak pedih. Uluku tuh Pak, uluku tak sisi. Dong lupa bulu yesu ye. Mama lo sepeda wir tengah tatan ay. Aro jadi bamatan Riku. Ayo sandi walay. Asela ko tu. Makasih kok. Mali. Ang kembecan di malah. Bos, selama si Chandri mopi, dia nak pura kawin, jangan sorong, kamu peluang. Tapi jika emal ya Chandri nanti malah. Mana keceko? Hagama kita orang, na Chandri na, dia nak kalah doiku. Tapi kalau gerak tadi wiseng. Hah? Dia malah, kayak aku gerak tak. Waktu ngatuliku. Jok kamu pelik, hagam tak aja. Pada cengi. Alah bawa pasti ngereng. Kumulip pacori pasti ngereng Chandrina. Eta nawina, aku purno manre. Kuno. Purniman Rendi. Iya, Purni. Si lo kawasit teme, kuti gerong kawisin deki boy. Hoi, Mang. Timon ron kau yasek kau, makawe. Mage nak. Anye, di bata lo teme. Yang keker nak makawe. Randi.
Iko aku malah mundur tula ke tuh. Maju we. Ingat dong dia mulai terong apa sih ngereng. Si longangi. Dia tuh magaga kero. Pode magaga. Ipa aku mau bawa ko ikut telop ini. Dukun lah. Hoi! Ada pigo je. Maga ka. Aku pigo. Kalau aku temi aku maja aku. Gini. Papa berani jimat kesiri-siri. Mana ketepan diri. Dendi, uang parang i Dendri, pamat cili i. Ini cimbe. Dia nomor kena sapi sen. Sedangkan teling biasa mau tak dir sihat terus lagi ke sapu sisa. Lesuni pale deh, ngeri bini. Belendi. Hei. Maga sih? Lu jangan sih. Dia pun perlu aja. Di wajah sih ya. Sandero bisa diwajai deh. Dia tuh tamatin. Di wajah ambone, paya tuh susah aku makok koe. Iya nih. Kita dia ndak kunci aku. Let iya. Siaga. Kok teme si sabu. Hari pas sunah. Si banyak. Mendi. Bos, ay sepeda nih. Gelo nih. Lesuna pale di deng. Oh iya Ndi. Mari di mana di boleh? Iya, terima kasih. Di sini gare. Kalau mau aku taruh deh. Maga sih ma. Ambone, ini si anar muti koi boleh nak. Oh, calon keburu menetu ma. Nah ini mah tuh pelaku boy. Nakugur ni mah tuh po makarin itu. Nenek, lo kaman re. Anasu no? Itu nilai banyak si kamu nih. Udah mobil laki na. Ide gagam ma. Ini mah pada sedih teburi kak. Maga sih cilem. Dena pas tengah ke bawah. Aku wita na anak tuh cino peta. Na iko makau manikunita. Iko cara anak teman cino anak anak tuh emak. Iyo kecem sebelum mandi na pagi. Ini kecem iki sebelum macolo. Bisa mau tersebut cak tangan mulaka. Air leng, magan itu nandre, pamuluku na. Tipu tuh ane pecoi dilaleng. Tajan nih, Pak Cede mani. Rulang, igi ye, apa tak wita? Ye, anu na baliaw. From neto tagare. Dito bela na lari asya na anak tawe. Pak baliaw, katutudongo-dongo na. Iko pa mantri. Cukutlah mo na. Aye, terus mati kesuruh ngabana. Tidak acing, pedeng ketu pedeng mencik dona. Hendo, lo mau kepalakin teman sana ro, bejak peru. Dia tuh, kono pinin no matu. Nulen nak kena no setang. Iya, itu mah tuh iya lebih malah sila ada tambah-tambah iya. Nadi tuh gala lalu kada seta ya tahu dia kau dia nak kecece kak. Hendo, bisa mau ketemu tomong ke koye? Ya dia niseng ipang. Tapi biasa nak kolabus mah di bola nak. Karo isi dongo-dongo na amoy ko ro. Ya to kong ketemu tuan ni mah jalo. Adi seluangi ya. Mau nih, antara ini suruh nanut nih. Ide ini lo mah. Nadi repu suruh lisu. Lo mau tuh macet ku dia. Pak lo iri lo kejelok ni itu bola anak calon matuan. Mabalang mo na ito ma. Pikucuraan din lisan na to eh. Ayah hira suluang sepeda nih. Ikut na masalah man la. Napala poy ma. Mupo yan na nae pa dito na mati.
Itu saya supir aneh. Bek kedoni pada ceng dan 57. Kau pala din ulit madeceng, basta ni malalabana pala liso. Tanah je, aku soal si pale. Cuma antara ada lisu. Ita aja nih malu, untuk kamu antara lisu. Antara kaki. Cala bangun ini erulang, aja mencerin nai. Aru timun mu tate, macam ada mabale. Usi ada mabale mabo nai. Ingin mana iko? Antara lisu nanti. Aja nih kalau tuh antara lisu. Kami ini antara ini. Ya aku telan terus induk piceng ini. Ini termos. Iku malah tega ko pole po puso. Nawan naman ni di bola. Bola sama cene-cene di kampungnya, Bang. Kampung nih siapa kira bini? Tama na lang alam siya me. Pabos terus sa ding. Pero to naman re. Iba ko tama na lang. Siya mo magmuro. Tama no. Ibu lama Gi. Jadi magin di lepak kak. Tina kapan deh? Minta kita mau aku. Magalo to sini. Aku mengganti kan isa tumatuamong. Di masiri lokal tu. Jadi mau tanda ada patu juta deng. Pasapur ni upidang. Ingkang chandrik ko. Jadi si rampe-rampe candrimu ke si bawah ki. Selalu baca di kiri-kiri. Kini ko etapa tepu jika deng. Nadendrem itu sisang. Ma cantik ko ita. Isang seweli mi kalau kuras siri. Nabenengi dia puji ko. Awal malah lalu. Na isang candri ni. Ko ya de soroni pampa dia tiang maki di munri. Lebih. Tujuh ko ya pala bum kamir ko si candri si minggu. Ya kamu yang nyede candri mu monulade pak makan aku tabak ketelu. Nasuruh ko mandrelan sesoy. Ya ku ya mir si candri. Kan tahu lu ku bakapi itu suruh ko mandrelan sesuan ni. Nisuni deng. Katanya masalah Andrena. Ayo candriku takal sisa itu mau aku. Mana gitu mau tua mulu mutang. Natanya lini melo mirsion ro. Anu ku. Pura ku malak kina nacala ku lakimu. Jemimu seseling. Maka dah ku sese ale ku tunyambo ne wirsia. Insyaallah tanah poli dia to deng. Magani pila sepeda aku. Nula mau medeci aja deng. Desak ko. Candri mun suruh kemalai. Ale tono suruh prakai. Pali wala ada di tempat mapu jila dong. Bibi. Kenin raut tuh ya mede nih. Budi antara di mana terima kasih. Ketonga dia setong nadar mapakro. Ini sama kiado. Menre ni bola anar we. Dia ni semulio li kima keren mai. Nasa ke mana li ka menre ku. Lah kuras siri. Ye, terima kasih. Sama-sama di surga ki. Lo kamar deh. Di alam mondok dia segala beti-beti ki. Betul cilak. Mana ke? Begitu ngubah sama gue. Ambonai, pala, otono nae. Pamataran ni soy. Mak, telok kambo nih. Dia agar di kamar ay. Dia lagi mak. Lo asus tu na aero. Berarti dia maban di boleh sonni. Masangka maban ni di bulan makun mak. Jadi ini kan kamu itu udah diwatan di tempat di rumah kunrai. Jadi mati itu jangan lisu. Iku maman terjam ke popok tu na. Itu ngekak ke si rulang. Teper ni ai cicangnya. Terjangan di bapak peletuk na tawede. Maka dah, woi rulang. Sabar aku di. Ikut tosin itu uju cilaka. Pak, nomor mau agak mau puji anakmu. Na puji pasti pangalata lah. Makone ko tu. Nala, bisa balik makun Rena. Oh, dia bisa mak. Palang ka sapay.
Belum dia orang mak nanali ang bonay mo tero eh. Alalan no. Ko dai boleh mulai malalang ang ojek ko. Nadagaga doy ko abba. Tala ko dai mo. Naigaan tak derik ko. Digaga abba. Ang bonay mana makatan nini. Sedang kalau ima belanja doy ko mana na pake. Iya dong, iya. Iya ko rulang. Mantala kemu biasa. Sinapa bebe-bebe matotawi. Hei Pak Mantri, yang semata-mata mantala keku. Aja yang ceru leng, Pak Makutana ka bawang. Na iga tuwe lo na mana, kuti nyambe na. Malipun tiang ka di temmi tanam. Pak Tete igang ke lebong, purmana niso. Dete ngagalele na paterkan jae. Hei Pak Mantri, menjadi itu ada butuh. Weh mak, apa? Jurus ular sen. Pak ini, jo kasa di sini itu mati tuh. Ma! Yesus, iku na. Menontos sige mama. Tapan lacuran aja. Terus ko lang magkaliso. Asal ini kembali sige. Ya, calai rulang. Pak udah mau calai. Mapatampu matu na itu. Maka kami mai. Maka. Nomor 2 na malam papur to. Nanti mai malah tapi kamu mau bikin. Ada keno? Om nak mesti. Ada keno mai. Keno. Calai rulang panerari. Itu sih koi. Calai panerari ko tuh. Kau ada keno mai. Malah tolong ke malah. Sayang mai. Di calai ko na. Ay ko mo to mabuy. Geso ni rulang. Ini mau apa kru memang. Maju lang sa upi na. Upi ko matope. Ampun nama. Mana tolong ka. Cuma apa kru ko na? Pawisin ko tuh. Iya, Ba. Ampun nama. Ampun nama. Ampun nama. Tadi. Malah mai ka malah. Diba. Amin banget. Wih, Pak. Aku di rupa. Ma, tuh mana? Wih, mawal lapis akan Seru lang. Pataru ni. Lo tuh aku ditempur kamu. Ih, malah dicalak mah tuh cuma mau makan waktu. Wih, badi mana lagi gua. Mana kecicing. Kau malah. Boleh kamu 5. Hingga malingang. Armat pun rewisoni.